Kaan Dipon, Chris Uday Benson Shah, Hado Bauble, Latin Demlu, the Kinong Bar, Rod, Kanambar Jingrai, Pras Pa Sao. Sisig ng khod pi Peit jong kibadang don siya surot sudukan siya din jong Bosco jongi Shillong jongi ba pinawan siya kinijaga bagi sedang no ya kanogana hukupon namar ginasdang ya kanogana taus nem menem kandriu terit kabha bagam yo tamang ro ya kanogana hukupon dengan jalan layar ini Koyar tagasni ketika kabalang Shillong yang kedua, Shillong yang kiarmut kita termain kita. Terus sising ngkhot di Peit jong di Lendong Tunyam
ba inejan ta siya kutuan pasdang no yakan novena adin ka novena be insdang ye the Jingmane Sakrament by Father Shining Star the Car yang ini the Jingka Pu ini hadin ka dapat mindon ka Jingna Puron yang kinanda ka mai na matags ni kasla nyau spa lai kasla nyau spa lai kijing duai ublei yai penthamai kijing e jung u ka penthamai na dong shadong bat kalong katulong jong kijing karmen jungi tungin phai sha u da kijing shania kokenra topriang yakangu kadam bat kijing duai jungi ngi ai ngo yeme na benta ba ro ki e ki bamila thau lakar khuingi da ki so jong ka khandau bat kijing imbreu kokenra topriang yakangu kadam bat kijing duai jungi ngi ngo ngi dam yeme bamila ai benta hangi ki breu yakakam ban thau bat ban penlong ngi ai ngo yeme na ka benta ki sap ki phang bamila ai hangi kokenra topriang yakangu kadam bat kijing duai jungi ngi duai nak benta ki to ki bom don yeng don sem ha ka negas ni ngi duai nak benta ki yeng ki sem ki bom don jakare bat ki to ki bahap ban phedwir kajing im kadai kajing ai ban kong jong me yingi ai ki baya baro ya kajing pura kajing im hame kok pa jungi bahabne kalong bukoi teng chongme kanwan ai ma chongme kalong kamon chongme ha do bahabne to ai himenta jingbam chungi bahala gasmi batuma bengi kiringkang chungi kumbang rui ma bagi bala ismi wengi warware lamingi shaga jingun shoy 100 pelangi na kabasli amen tongin ya duai ko blai bala bayai ko jingklan jong gito ki bakar men hame to kershan yangi ha ki jing duai jungi namar ba ngilong ki batlot bat ngimla banle ai khlam mame to yarap yangi ra ki jing ai jong me ba kumta da ka babur yaki hukum jong me ginla ban pen sngob ha yame ha ki ai ba ro ki bangile ni pan yakane daw Chris utrai jungi amen Kanobina Christmas kanambar kabashipau ko blai tuan banirab yanga trat gloi banirab yanga kaburom hok pa badhau khun badhau mensim bakhoi bag long ba menengkong chu menta bat bora bor jinom la jinom amen sngob hayeng You sing
Shillong, Sngoba Shillong. Kanambar Bakhatway. Ken moi
ngobhayeng unong yalam namti jungi ukhon long broad baklem thodak urung na kabanta jungi balapan long kumul melki zedek ulengdo she bom jukut bat junom ulong usim jong kahak kapateng jong u kamdan jingkud Jisamu ible kasor basyang kasembut lengkot wan ban suspa engi ko blay bran bor baro Wan man suspa ingi kublay bron bor baro to pagi khmat jong me shangi ban ngin salaj im Tupai kikmat jong me shingi barngin salay im ka buram mau pa badhaw khun badhaw men sim bakhoj Tupai kikmat jong me shingi barngin salay im ka andipon ka tarik ka bakhanyo ko jing start bami na ka shentur bakle tam Hakot na tudu shatru hapanya ye baro ka bor bathiam Tuan banikay ingi kinetni jong jinsia men sim jonga Sim jong you try kaya risa God menu play you long penim jong
kan dipon. Kujing start bami nak sentur bakle tam. Pakot na tudu syutu, papanya ike baro, dakabor batiang, tuwan manikai ni galit. Nagi padar thme mai dei dau nik tiyawan la dang laya katai tiyaw la dang laya chanong stoin chajwa Shillong tegini do gijing perkhat ki waw niu he ong unai tu yanga thagan ni kalimat kwa ay phile ki parau ngai u emi kani ka chu ka jingai hi waw yo i gijing karkhu mentu kasni na gini ki lengut ki lengdo thme padar thme yong Tahini puaru yo ega jingkar kukrpang naki kamdam na ufadar shining wa ei mentu hagani kalimat ya ke Jingmane Sakrament. Takerpat ay pi ki pat yong blai ki wa em sitai Shillong sasurak upendap hini Shillong tidiang yong anang em itawo biang kenang udam pi uthut manda em ke Jingmane Sakrament. Sa sin kerpat ay pi ki prawangat ki pat ki yong blai ba Iwan pi yang tidiang yonga nang bun kita wiolaj nang wa dambi chate manda sedang Jingmane Sakrament. Te ni puar jisendon khut iya kwayar wialam gi iya ke Jingmane Sakrament te sombha iya ni puar. Kanambar Jingbai cheese spark and dive away. Cheese spark and dive away.
la kapor ya ka sakramen bakul taon baduan balong kaburom hau kpa brau kun baramen sim bakoi kumbag lalong ka ba meningkong jumenta barbarabor junom la junom amen enya rob en pandan burom man la kapor ya ka sakramen bakul taon baduan balong kaburom hau kpa brau kun barau men sim bakoi kumbag lalong ka ba meningkong jumenta barbarabor junom la junom amen enya rob en pandan burom man la kapor ya ka sakramen bakul taon baduan balong kaburom hau kpa barau kun barau men sim bakoi kumbag lalong ka ba meningkong jumenta barbarabor junom la junom amen kango kadem yame blay try kandrat ha kane kano sngi da kamen sim masyango yame ngi wan hang ne kumki khun jang me ban ayame ka jing ya ro ban ayame kango ban ayame ka jing mane kham tam mangi kilai ngut ke lang do thamai ba me lai bit I biang ban pen long ke lang do ki jang me ngi wan hang ne ban dem krup hakma jang me ko jisu be badon bat ngi hador jong ne kpu ha kador jong kane ka yu kharis pakhoi tong in ya on lang ngi ya ro ya me ko jisu ngi ya ro ya me ko jisu ngi pandan burom ya me ko jisu ngi pandan burom ya me ko jisu ngi mane ya me ko jisu ngi mane ya me ko jisu ko jisu ba ngi kisakri jong me ngi wan hang ne ha kane kasngi mela pen kre yang ngi lai ngut da ki pause nem ban pen bit pen biang yang ngi ki briu ki badan bon ki jing duna ki jing tlot briu wat la kataro na mar ba mi yang ngi me pen long yang ngi ki long do ki jong me ngi don tang ka we ki contain ka we ka sur ban ong ha kane ki khlip mat ban ong khoblei shibun ko jisu me long utrai jong ngi me long ulang do jong ngi khoblei shibun namenta ki jing kar khu ba me the ha kane ka diocese jong ngi kham tam hau ne usnem khoblei shibun nag benta ki jing kar khu ba me la the ha kane ka parish ba e jong ngi ba me la I bit I biang kumangya snyo na ka jing pule men step lang ba ka shanto jong prophet Isaiah ba ka kando kan say so hoi blay try kan rat nyo I ba menta ka sngi me la I bit la I biang ban say so na kane ka kando ka siap jong kane ka parish ka jong me unong sharai babha me la khot la wet ban long kilang do jong me baman ra ka jing im jong me sha ki pai jong me ko blay try kan rat ko pra bange ha kane kapor ngi khot ngi wer ya phi ban nyarwa ya ro ban ya mane ya blay try kan rat rengkat bat ngi don bok ngi don college ka diocese bishop e jong ngi kileng do kiruniam kinong tray balang ki bahayeng ki basam bat ngi kilang do thamai da ko wai kasur tong in yarwai ka jingwai ban mane yaw blay try kan rat da pagarwai na ka jingwai ka lenti benang san spa ar posan san ar san langba kane ka jingwai ngiterwa nginyaro ngin ai ngu ngin mane yaw blay try kan rat kan namba na ka lenti benang san spa ar posan Abba
Driving Yaro Yame. Yaro Yame. Troy. Yaro Yame. Troy. Kadawai. Yaro Yao Drive. Đang đọc thmai. Nghi đáp được cái chính sự ngộ yao play. Nghi tip. Piro pidap. Nakajo kajing mot, nakajo kajing snew ha kani klimat. Bau blade try kanra lukar kuya kabalang jungi. Kamtam langba kayu karis pakoy. Bau don drengkat bat ngi menta. Ngilayok bam, ngilayok pedang ya mene men step. Menta udon hang ne. Man kerkuya ngi. Ban sngap ya kajing duwai kajongi. Tongi. Pa shau play try kan rat ngin ai ya kango kadam kachubab jongi ngi snyango ya me ko try ngi snyango ya me play try kan rat ha kane kasngi na benta ka balang na mata ko pa ba khoi kham tam ha kane kasngi ba ireke kasngi kha ka jongi ko play shibon nam ta ko pa ba khoi na mata ki cardinal ki bishop baro kabayalam ya kebalang jengi kebalapan i yang i kelenti kebabha kebalahikai yang i kejihikai kejengme kamtam ba lengba kejengki mil ai yang i kesakramen bakoi ngi onglang ngi sengo yame ko try so maya sango snau dam yame takar khu me i kamtam kan rat Tapa long bru mia i leng ba ke bayu pa yang i jejar ngo dakar ko kerdo mia ki de mia ki chaj anang dayo ki usaki ba ka jing sbon ka jing sne ka jong me yang i ngi la yo i but la yo mat ne experience ka sngi ka ba job ha ka jing im jong i way by adon hang ne ngi sngengo ya me ko try Ngi sengoi ome ko try Jesu be na benta ki parlok prajor ke jongi ki babha men sem ki balawan banok senyeng kamtam na benta kane kasngi bon naki kilado kasngi kaya ke jongki kakam kajam ke jongki ban yarap na benta kane kasngi kane kajing bha ke jongki kade kajing e jongme yangi Baro Kishnong baha pakane ka good shepherd parish jungi Baleng ba ka chingatray lang ka chingtray stom jongki Bamila the ha ka jing im jongi nge scam long ba ka jingar khu ka jongme ngi yo bane don manta ha ka ne ka sngi but ngi kar parro yame ko try bamen ri men sumar yangi kamtam hagelenti bat gejing le jingwan jongi ko kanrat ngi kerpat yame bamen ya da ya baro kine ki paralok balawan na jan bat na jengai ban ai men sem yangi bat ya ki ba haying hasem jongi to pha ya ki angel try but I go yo play try kanrat da ka jing ruai na ka kot leng kedop
pektin jong blay utroin don rengkat bat pi Rengkat Bakiro, kajing pule ni gospel kat kum Markus nang tau Jesu lakot lang yau Peit ba bat yala kisendran bat ulaong haki lada uno ukwa ban bot yanga to un len yala de un ba yala kading pana bat un bot yanga naba uta bakwa papen im yala kajing im undo no yaka Hendrai uta ubado no yala kajing im na kabenta janga bana kabenta ke gospel undri pen im yaka ke gospel jong troy Snow ba syong Kopra bangej ha kane kano sngi bat kum kane kasngi haba kabalang kalayo salaingut kileng do nga kwa ban kren khendiat chpang kajing khot jongi kumi kristan dangi pule ka chithi jong upaulus ka chithi banukong cha ki kristan korin kalanong bakhat ar barok kalanong bakhat ar ngin lap ka bablay uai ukhot yangi kasap kapong Don kato kanengut ukhot banlong ke apostol. Don kato kanengut ukhot banlong kinong hikay. Don kato kanengut ukhot banlong ke prophet kumta terter. Hakum kane kasngi ngi laingut nisnyo tho ba ngiro ngila pedengnya kane kecingkhot menta kasngi banlong kilong do jong ublay kade kecingkhot jong ublay. Kay kabang akwa ban ong ha kane klimat ba yangi baro lakot da ublay. Ublay syam lakot tangi bishop lani tangki pada tangki sister em. Kajinglong kmi, kajinglong kpa, kajinglong samla, kajinglong sister, kajinglong no hikay, kajinglong officer, kajinglong MLA, kajinglong MP baro kadai kajingkhot jang ublay. Kadai kajingkhot jang ublay. Hakabanga perkat kajing im Kristan kajongi habanga puson teng ngabuk kane kajing kali balay ublay ulakot yangi ula ayangi mensem bakoy ngalayo kabor na kayu Kris bakoy man kapor bangi pedeng yaw try Jesu Kris hakamas bakoy balay pat ngilong gidang telot kajing im Kristan jongi kat banga nang puson nya kane kajing kali ha kane kisngi mangedang puson ngedang duwai ngilangut kidikon ha kane kedai masi ngaboi kane kejingkeli kane jingli ka wan ha kejumut berkat jenga tengah shimi ke gospel ngalap ya kane kejingpule tengah syam ba lesi ngingi telot namar ngimbot ya kane kejingka yang Jesu menta ka ba kejumpule ba ngapule menta gospel Markus kelang mapra live pesau dekot live pesau haduk live hundrew live pesau ngidai ban pulai bayhat kane kadai bagi kot ke program jang kajing im Kristan jongi ke program jang kajing im jongi jonga kumulong dok batmai menta kane kadai program ba ke ketinu blai ke ong ladapi kuat ban bod yanga kumulong dok kumi kupa kum kesamla kemau kini kilai teliki kendon ke baktenu blai ke ong Markus pralai pesau Len ya lade ba ya kading pana nang tawan bod yanga. Kadai sisa kten jong ublay. Bonsing ibakla ka jing im jong kumi Kristan kum griuniam. Ngidon ka jing dunar don cimbakla nambar bangim don kane ka step 1 baki ong. Step 1. Step banukong. Wa kata kadai ban len ya lade. Ujusuk ngadapi kuan bod yanga. Ukren datang ya ki apostol janggu kada ketenu beli kren syai ukhot ya ki kitu babod ya bar ki apostol janggu kemudian barak badan hang to tapi kuan bod ya nga lan ya lade kajing im Kristan teng ngi bakla ngi telot namar ba
ngiduna hakane kat step 1 step anakong lada ngimla ban len ya lade 100% arspa persen ngimla ban ba kading phana jangi rangi pe akten jang ublay ha ka jutang barim ngilap balayaw Abraham ngi ong pa jang jingay namar uday ubri ubala ban len ya lade ublay ko di una yeng nakayeng jung nakasnong jung ko Abraham mi nasnong ngan saya lam ya pi syakari bangas pen iya pi Abraham uklisano blay umya tho ngan saya lam ya pi hangta sakajaka o ngan sa pen iya pi u Abraham mi khod ukpa jang jingay namar ba ulen nya kamon jang sngap sa kajing kwa jang e kajing pha jang hendrai usngap ya kasor jang blay ulen nya kamon jang nakadaw Abraham mi khod ukpa kajing ngay uyo akun makan sai jang haden ba ulat temen ublay ong ya ko Abraham ayang ngaw ne kun jang may Isak kelet knya ya Abraham klem artaten ura ya kun jang halor jang ulom ulit knya ya Abraham ulan nya kamon jang kadaw ulong utaw nuksa pura namta jangi tangi pe kajing jang Moses ulan nya lade Henry kumubriu uduna ublay pensitom yung Moses Moses umyo mandrung hakata gari bala kular balay namar ba kongo ya ublay uang yung Moses ted ya kato kamau sami ka hang to pensayo ka Moses utit arsen namar artatin ya kaktin jung ublay man pensitom ya ublay syai bandrung sakari ka bala kular kato kajing duna namar ngi la se kumu Moses teng ngidom ngimla ngi banlen nya katakamon lade langi pe ya usim David usim makraw jangki Israel Henry uru bakla balay ubakla usim David namar ba umla banlen nya kajing kwa bray jang kedok ubakla uhab umla banlen nya lade uhab Rangi pe ikin ka apostol ng Jesu nakikaraar ngut Judas ubakla balay umla banlen ya kata kajing kwa pisa let's say mula di Jesu banyak pisa kadon kajing kwa beriu kajing tulot beriu kebangi barok ngidon tambah kajing tulot jeng umla banlen ya kata kajing kwa banyak kata kaspa Petrus ubakla kwa banlen ya kataka let's say nang kuat man sya shitom dada let's say uperkan ada nga ong ba hooj nga day utaw apostol jung unang bot ngar kung sa petok nga sa penyap kuma ong nga mito yaw ne bro ha kaporo kikit ki ra yaw Jesu Henry how Jesu kun jang blay nyu i kanuksa ka bapura kachiti sa Pilipi kalong baar kot san terten driu niau pra ka kren kumne Jisu de kun jong blay Henry namar bu e yangi ukwa penlai im yangi upen lang brau yala de upen thli kata jing long blay jongu upen thli kata jing blay jongu kane ki khana school kisne tho pha kane ka de definition jong ka jing lan yala de self denial ni ong keten pharang mo kade ka jingmut Jisu apen pura ya kane ka jing lan yala de namar uday kun jang ublay Henry penrit uwan here penlong mrau usyayap halor kading pana namta jungi ko para bange ngi kilang do barang sukha menta ngi persang man imya kane kajing im ngi ru gidai ki briu ngindon kajing telot kumapi hikmi kikpa kisamla pidon kajing telot tongin yang kemau ba kajing im jongi kane ka step 1 kajing im kristan jongi kajing lan yala de Tadaw ngi lain gut hang ne baki resistar kisnyo tho ba baki padar baro pias ngeu menengi kular bkongo bishop pat bahalor jongi kamut ayu kular bkongo kajing kongo kamut kajing lan yala de ngam la suban lek kat bangamon ngam kwa ban ngam la suban lek kat cabamon klem jingbit jong bahalor ngam kwa ban thit kali kat bagamon ngam kwa ban lek business kat bagamon klem jingbit ke bahalor nga mene ngala de IT lut yakamon jongi baro lain gut ha
Pekula rayuh tu kadai ke jinglan ya lade ngam la cuma le ngala te pat kani ka briu ngala te pat tu briu jinglan ya lade ko para bangai kumi Kristan kan jingim jungi kam dai ke basuk kuma ong mene ngikwa lan ya lade ngimla ban ba ka ding phana ngimla ban bo dio Jesu don na preng jung pi kna samlah ne bakwa ban long phadar le se ne ban long sister kamau ya kene la phim kwa ban len ya lade tang ba phi kwa ban long phadar nai long phadar ma bishop ha la phim kwa ban long leng do phi kwa ban long phadar ne phi kwa ban long bishop tang ba phim kwa ban len ya lade nai long ra nama kam dai ka basuk ta ka jo ka jim Kristan bro la rangi kwa ma im ka jim Kristan ba pura ngi hap ban len ya lade dong ina duai ingkerpat ya blai try kan rat duai nam ta jongi ngam menta pi ong tu phadar thamai sukha menta lang chikan ta kran he ang to ngi ro ngi dai ki briu ngi sekendok bon ke jing a menen man chi singi bon ki phadar ki pha masai shangamo ha ke mobile ke WhatsApp ki ong pin selang long do kamau menta la shai ke dai ke singi ba ke singi ba pin snyo bahas ni muja nang ta kan sedang ke jing im kam dai ke basuk namar ka jinglong long do kadai ka jing ba gading phana ngikup ya ka jinglong Kris ngin ba ya Kris kamut ngin ba ya kading phana tuduai nam ta jingi laingut khna mangin la ban yai sa ha do bakut ka jingim jingi kum kilong do jangu blai khna mangin la pasikru hok ya blai bade ki pai jingu an ya ro Jesus Kris ha kene klip mat shwa bang lek pai shing chasam shwa ngin pedeng yang kecinggar khu jong oblai tongin terwa how try to padon ha kador jong kene ka Eucharist pakoj ya kecing temu jongi ka jubab jongi ngi kerpat ya me ko try Jesu Peit kar khu ya ka balang kham tam hi Archbishop Victor Lengdo jongi yak Archdiocese Barok Kawai teker khu yak Diocese Jawai Bei jongi yai Bishop Ferdinand Dekar Bishop Bei jongi yai VG ik padar bayarap ya ik padar jong ke Diocese Barok Kawai ker khu kam tam yai Bishop Bachus dang yak kanika kam sekri jong i kumunong syarai jong ke Diocese knang ben don hakamet bakoy bakhya kenang bindon kajing stat kajing sempang mansyarai kedai si jengi ngi kerpat ya me ko try try Jesu Peit ngi duai ro na ka benta ki samla jong kane ka dong ka than jungi kham tam jong ka balang jungi mamen penlai ki na ki jing ma babon na ki jing pen shoy babon na ki rong pong babon pat kham tam kan ran tanang khot sho samla shin rang vat kan thai ban shakri me kong kilang do kong kareoniam ban penyar sho ya ki ma chong me ikar pat ya me ko try Jesu maya ha kan ni por ha ni klimat ngi dwai kerpangi na kamenta kini kibru ki maya yong i na wana la ni sta perthai na kajingim yong i kam tam ki wa yung asem yong i kiwara poi hakahima kayong me kam tam doai kerpat i na kamenta upa yong father sempang dakar bat upa yong a kam jole ya waro hi kiwa yung asem yong i kiwara klat akne sla berthai kam jole ya ki paralok prajorong i wam yo uyo ne kasngi han ya sla berthai blai tra khandrat e yaki kajingya thai wam chukut ha kahima ha kayung gayong me ngi kerpat me ko try Jesu Peit ngimla ban siu kaliang ya kajing la bah jang perlok prajor jangi kerpat ya me ban kerku ya kaparis jangi bala tres shitom na kini ki benai bala lej na menta kini kesngi pan kre kerku ya fada paris pris jangi fada ai bor ya pris Reki kerkui ke kam ke jam ke jongki ai ki ke jing stat ke jong me khna makin la masakri ki pa jong me ngi kerpa de me ko try
Pa di me ko try. Ko try Jisu. Kumba me duwai na kabenta kisenran jong me. Ba kin ye long ka way. A gospel yonis klanong kapakhan nyo. Hakana kalimat kumju Jisu be nga duwai na kabenta kin nakilaingot. Kiba me legit benta kasngi. Ban but ye me hakajing long long do. Ba men ai ki ya sim jong me. Sim IT. Sim lan lade. Ban syakri ye me. Na du donut. Kam tam hana kapor. Duai he me na kabentai fata syam. Pang ibam da klan bha. Ba set rendang. Na du kini kis ngi arlai sngi beladep. Ba men kata yu rendang jong i ba in la ban kren. Bat kum juru. Ya barok kini kil laingut ki padar. Banang ne syakmat kin long ki atiar jong me. Ban ya lap bha. Ya gospel bha jong me. Ngi kerpat ime ko try Jisu. Pa di me ko try Jisu. Try Jisu, kerpat me bekerku. Ya baro kilong kami kilong pa kisamla jang kene ke Paris ngi ke balawa. Trish tom na benta kene ke sengi. Kerku ya ke PPC jang kene ke Paris jangi. Kerku ya ke balang senang baper jang ke Paris jangi. Ke bala nok senyang ke bala Trish tom na ke benta kene ke sengi. Tegar ku ikanong lek bha jangi kanong yarap jangi. Blay try kanrat tang mamehi ban lak ban siu kiliang na benta kejing lek bha jangki. Ko the kerhai kejing ku jang mei halor jangki. Ngi kerpa de mei ku try Jisu. Ngi kerpa di me ko try Jisu. Ngiduai kerpang try Jisu na minta kiparlok parajor jangi. Kibawan kamtam na jingai na do na Shillong na ribhoy klam kenai pai sing sesam na kabasuk ngiduai kerpang na menta kitu kibajingai na me try Jisu ngiwan ra kamtam ha kane klip mat ya ke jingtmu jang kene kipai jang me badon ha kane kemadan baro kidon kijingdon kam kejangki kidan kejing tembu teker ku tok pedang tos ngabis dei kene kejing don kam jengki barok tongin penlum pelang kene kejing don kam jengi ngitorwa hau blei kupa jongi kum ki kun jang u ngi khot ya u da kabang ye duai lang ko kupa jongi wa habneng kalong kan wan ka hima jomei kalong kamon jomei ha kando kumba habneng to ayangi minta jembam jengi ke bahala kesngi Tama piangi kirengkang jengi kumbangi ro ngimap kebala sniw yangi pada lamengi sakajing penshoy dread pelai yangi nakabas sniw amen tong indam ngenyamane Kiba kitu ki volunteer ki ulum jing kencheu sange shwa. Subha ki volunteer ki ulum jing kencheu sange shwa ni por. Chis pa new kundai iwe new kundai
Tung in ya duai. Blay da kene ka sakrament ba pala. Mila bo apneng jungi ya ka jing kamau ka jing sha shitom jong mei. To ya rab yang iban buram ya kamet bekesnam jong mei. Kanang bangin yo bara bara ka so jang ka jing siu spa. Meu ba im ba do ba san shar. Junom la junom. Kaburam hauk pa barau kun baraman sem bakoi. Kaburam hauk pa barau kun baraman sem bakoi. Kaburam hauk pa barau kun baraman sem bakoi. Kanambar jingroi san spa khat pra. San iwei pra. Panyarap kam sa stage nang betul lang tentang keciktan kurang kita batumai hewan Ahmad Cersan pria kedua tentang keciktan kurang kita batumai Sahawan cetran sini kemudian rezeki yang seposte. Sampai wan smart. Kerja yang kami lakukan, kami rezeki ibu seposte jadi pada.
Kekerpa di Peit sampai Yesha em ke cultural program ko langkot untuk ko Jingmane. Kekerpa di nang pelai ni ke cultural program Wilson Sing Shai ke kong Lin Susiang sampai sim ye ke benta ke yang pi. Hello everyone. Ka janmet wasung wakmen